Видео бастауымыз бұрын сіздерге достар өзімнің ВК группамды ұсынғым келіп тұр. Менің ВК группамда сіздер әртүрлі заттар көре аласыңдар. Енді тағы да бір заттар қоятын боламын. Енді достар группама жазылып кетіңдер. Енді группама 40 участник зат жеңіп берейік, ал біз екінші пиарымызға кеттік. Ал екінші пиарымыз бұл Эмеральдтен күшті атты канал. Енді осы Эмеральдтен каналға жазылып кетіңіз, себебі оның каналында күшті оформление, сосын тағы бір күшті видеолар түсіретін болады. Каналына тіркеліп кетейік, ал біз тағы да үшінші пиарымызға кеттік. Үшінші пиарымыз ол Арукан Геймер деген күшті канал. Енді осы каналға жазылып кетейік. Күшті монтаждық видеолар, сәлем YouTube Бедварс деген. Енді оның да оформлениесі күшті. Ал біз видеомызға кеттік. Бәріңізге сәлем достар, сендер Адик және де біліңіздер. Гринвикс серверінде Бедварс ойнаймыз 16x1 режимде. Ал сіздер лайктарыңызды басып отырыңдар, кеттік. Вероника, чика-чика-чика, ты сделай клубника, чика-чика-чика, из тебя Вероника. Если ты секс-бомба, то я сапер. Если это шоу-шоу, я режиссер. Потанцуй, 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 потанцуй со мной. Если веришь в сказки, то будет толк. Ты же в красной шапке, я серый волк. Прогони, 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 прогони меня. Может быть, правда не стоит, это меня беспокоит. Я же совсем не такой, я не такой. Мы остаемся вдвоем, помню я имя твое. Света, Лена, Вика, Вероника. Чика-чика-чика, ты сделай клубника. Чика-чика-чика, из тебя Вероника. Чика-чика-чика, моя любовь Вероника. Чика-чика-чика, верни, верни, Вероника. Чика-чика-чика, ты сделай клубника. Чика-чика-чика, из тебя Вероника.